بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم رحمت الله و برکاته. گری تماشاوان هیجا ریوی ولاد اوینداری ولاد دیسا دریا ولاد تای دیسا دگره جانا الباجار آیه جانا الباجارو کایه جانا جیل ولاد ریوی ولاد برای خود ده هنک گنده حرمه گنده خوش گنده کو هنک چاندو و جیان آوان خوش به جانا خلی دکشینه داره ای روزی که ریوی ولاد خبردا بازار آمده ناوچه یا چناره گنده خورخور که ام وی هفته گنده خورخور که نه ام لحرم قرج داغینه گند به فرابونا خو به مزنانبونا خو لپشت می بلابی گند بلابیه بره گند لهف بون پشتا وان لهف بون مال پشتا هف بون لبله آنا وان دم داویه هر کس جیه خو سر خو دگره لجیه کی مال خو چه دکش بروی اصلا گند جی شینه گنده خورخور که شینه لبله بلابیه لپش مخویاده که ول بني قرج داغيه شو قرج داغجي لباسمه بسري خوني برفي خويات قالي تماشافاني هيجا يبي حفتي ايروم هاتن گندي خورخور كيش بوناوه امي لي بقرن كا جداتياوي شو خشك بوني هي امي بهفرا ببينن امي بهفرا تماشا بكن ايجاج كلام اخرى ام هردم دبيجن ام دائما دوباره دكن المال اخو هونجي لسر قنفا اخو یاجیکا لسر دوشگو و میندر خو پال آخو بدم بعلیفا خو لحرم قرج داغه لگنده خورخور که ام بهفره تماشا بکن ایجا کلم کن ام بهفره هر ناوا کن گل تماشا وانه هیشا بری تماشاوانه هیجا لپیشیا گنده خورخور که مدرس بگره گنده خوکر لبله پیشی کو مدرس بگره خوکر ام دخوازن بری گره خو هون وی گندی ناس بکه گلیوی کیه چکه داری هاتنن چه کسن چه وقت آوا کرنن کالکه وان کیه چونکی از بحثا کالکه وان دکم هنگی جداتیا وان جی هیه اوی بحث بکش خواه امی زمانی وان گوهداری بکه و ناس کرنا گنجی که لازمه جبرویه که ام هاتن پیشیا گند ما قرش دا غرش گرچی آنا سری برفه سپیه ما دا پشت خو و لگوهر گند لپیشیا گند جیه که راس امرو نشتن امش خورا صحبته کی داخن ام بحثا گنده خورخور که بگله بله ازی عولی میکروفون درجی هردو میوانه خو بکم هردو خاله خو ازی ناس بکم پشت ناس کرنه برا اوجی جمرا بحثا گنده خو بکه خالی من مناس نابی بخیر خیر خود افتنایم جایت خالی جایت چند سالی هفته و دو پکی خالی جایت تلوی گندی هاتی دنیای الوی گندی هاتی دنیای و حتی آناج تلوی دریه بله تو چه کاری دکانا خالی جایت ولم بری شوانی دکر بله و شوام و اول چولا بو تو آنا امکلی بو از امکلی بو کی در زاروک در کی در چوا انا زاروک در برپس کی چه پس تو نه پس قله هاندی و پس قله هاندی پس گلا گندای و چوا قله هاندی ولا ندشون بر جوانی آنا تنبل بی چی بی خالم کار چوله درکت ندشون بر اره ما پس قله هاند آنا دوارن اره تقول کار چوله چی شید گند جوانی به درن دیوارا درن چوپه درن گمیا نوره والله حیرا جوانی آنا چابه ما ببی درکت درد کفن در نوره خالی جای ولا وریه بگی خالی جایت ما ناس کرد ایجا مش تماشاوان خورا مگو ام اینگی گنده خورخور که ناس بکه
جمانا بدنا ناسكن اف قندات شو وقت آوا بيل فيدري؟ اف گندا چرم بری اف گندا بوی آوا کرن بله مکانی خو ندی مک باوی خو کاری خو آب خو مدی ودي بقيش ورا بحث ندقو اوش كيري هاتبون او شي قرجا چيكي هاتن على توسني هاتن ج قروفي هاتن كاني مش قروفي هاتن كاني ما شيخ ابراهيم بو بله نا خالم تربا الشيخ قاسم الويدري نا ورا نا كي جا تربا الويدري تربا كلمة مزن الشيخ ابراهيم ها الشيخ ابراهيم الويدري شخو خدي قالب ام خو بردن سر تربيجي ان شاء الله مرقو بيجي ان شاء الله حد الله يشتي يقلا حجي احمد يجي سيد الشيخ محمد شيخ محمد بله جرد من شيخ الزراف شيخ الزراف شيخ الزراف اموال سر شيخ الزراف شيخ الزراف مشهور خالم خالد جايد يعني البلقي الهرمي تناس كرن يعني الشيخ الزراف ان شاء الله مير سر قباوان ان شاء الله ان شاء الله بيكي وي هون جوي دري هاتن وفي غندا افاكر كلماتي نور بيكي خالم انا غندي و چند مال هي برید دا 15 مال بله 3 قبیله تیدا بود بله 2 قبیله چو ام شیخا مثل سید ام تیدا مان بله هون سيدن ام سید ويس سلاسل شعفا كاي بحثا سيتيا خو بكن يعني بيجي نسلاوه مثلا حضرتي حسين تنور هون سيدن ام سید افيا برخوش افيا بركيفام جيرهات حرمت ام سيداره هي جنسا پیغمبر عليه الصلاه والسلام علي سيدنا محمد خالم بيجي انا وشن ماله انا بوی دورا هفته مالی بویه ما شاء الله وشين بونه بيجي جيتشما و بري سر چه بو خالمه سر حیوان بو سر حيوان بو باشقه و چکاری دکر ولا مشوانی دکر بله آفتونه بو بله يعني كم دقيقة براس كم بو كم دقيقة ديان محل يكيد درك باردك هم دشون سر بيرا نوره اولا بدوا بكرامة باردك حيام دشون قرش داغيجي نوره اولا بله بيجي انا جيتشما و سر چی سر حيوان مثل دوار هي بيجي تقول جواني مال درفت شغله نوره هيد شغل بله بيجي مكتبه غندي هي جامعه وجي هي بله خالد از اینکه بزرم پیه خونه چپه از ویجی ناز بکم خاله خوش ناز بکم مساعدت تبي ان شاء الله خالد راضي به خاله ما ناز بك ناوي مفهمين خاله فهمي كم سالي 6 ما شاء الله yalnız توای هنا سر خوی يعني تجوان خوی هذاك çok şükür başım قالك شي وك نشانه ددان خاله فهمي جو خاله فهمي بر فرا مختاري كريم نور 15 سال مختاری کر ما شاء الله 15 سال مختاری کردی 15 سال مختاری کر از امکلی بوم مگویجه اون کی که ورم بکن نوره اما تنا خدمت اخش گنده غره کری يعني چو پیدهات ما کردم نوره خالف امي مادام تا 15 سال مختاری کردی از اینکه بلا غلطم کاش مرنگی بحثا گنده خو وی چوره بک مثلا خاله جاید گو يعني اذهب ممتنه في گنده هي اصل دیروکاوی تاریخاوی هي الجمع مثلا كينغ آوابیه تاریخی هم میزانن بله yani تشتی هم زانن 1937 دا بله köy kurukya ve gündemek şey. Deja beri bir çan salat. Yani hebu navi 37 da hebu. Ne var? Hebu 37 da hebu. Beli. Peki ki hat vra şenker mesela bu kalkewe? Kale meziyat go Şeyh İbrahim. Vi hat vra şenker. Şeyh İbrahim mezin heyi. Beli. Şeyh İbrahim çuk lawi. Lawi. Vi şenker. Ay vi şenker. Kale me Şeyh İbrahim şenker. Beli. وشوي شغيلة وبافيمو وأوبيمو وأمتيدانهن بله وقرش ما ماجي لسر حيوين بو بس بو دوار بو وواتشيك بو قدم هذا نشون بربس بله ما بس قلح عندن وجانا دوار ولا كن خالفا بيبي بس نابي يعني امش بيبي بس نابي ام نكهربر وقداش ناربر بله ولا قرش ما مرسر حيوين دوار بله Peki خالف امي خالد جايد جو امبري دو شو قرش داغي كاش مرانجي بحثا او تشتي قرش داغي بك كان مر بحثا بك ام زفستان دقديا انا بيشرود لفرا افتنه بو دقديا جام الساكني دقديا ما بار ذكر بله ام دشون قرش داغي جيراد جو هيشك انا واي بي براش دي بش قرش داغي داي ونشو قوتي خالف امي ام شو خليني بش قرش داغي بله والفي رخي بله ما داداني حق هافين دقيا شو هو كون داداني بشردك كون الرشمة داداني بس هبو دوار هبو دفا هبو هسبي كعيل هبو بله وقت بافي مذا
تدي مدي ام جهاني ام شو مسواني خالفه الوان رويانا دقرق لو تولي دقرق اريم ام لي دقرن انا مثلا تي بيراتا ور كسر دكشي ناكشي تي بيرامات تشكي برخوش بله يعني تشكي برخوش بو شاغي نور وجي شوندا دبو هافين ام دهاتن جا بيري ما هبو بنيا قند بله ما دهاجر سر بيرا داداني بله تاني بايزي ام جارد دبو سر وسرما ام جارد هانت تكت خاني تكت خاني خو ام تكت خاني خو بله بقي خالفه مي قند درو دوري انجز مر بحث كيش قندن كيجا قند دورا بهنن قند دورا ما افي سر مره واي 5 كيلومتر يجي في خيشتا خجيتا بله باكوري ما دبي كرك هي بله قل بيما حمص قرقر هي بله قل بيما تقما ماذا جيراني ما كالدسك هي بله بشت قري سوردا قوليا هي اوبا باخ قوليا اوباخ مجتمع شافنا خوريا في خالف امي دمكي اوبا كوتدي بري بلديه بو اودر نور قوليا بو نا على توسن بو لا توصل قندي ما بو بله انا قندي ما على توسن امس على توسن هاتن انا تابي ما ايشي ما قش ام تشقص شيغي هنن بله ام قش ريجي على توسنين نور ام على توسنين يعني كوكا وجو دريتي كوكا مشوراتي بله شخو مز خالي جاي راكم ما ان شاء الله امي خبردن قبيجي وكالكي وش خو الشيخ الويدريه الشيخ رامي مازن لي حرد الله وي حاجي احمد الشيخ زراف حردوجي خندري قبيدان بله لوران يعني خالفه مدبي مثلا وبجنا وانزراف بو واتنك وزراف بو ان شاء الله بويز بجنا وانا زراف او وليتيا وصالحتيا وان ان شاء الله موان زيارات بك بقي انا افا وهي خالفه مي انا اف هي نور حركسي سونتاج لي خستي بله خذي ما حركسي بول برمالي ام كيف ام دارا داجون ام هوقات حوشي خذا داجون يعني دور ما انا çok şükür رند حمش خدا رندن خواندواني وهي خليفه مي خواندواني ما لي ما هي برازي من لاوي حاجي هذا من بله قدم دي انا خواندن قران مرعان خواندن بله بكي الدرب مدرسه يونيفرسيتي مثلا زانيغاد خوينه هي يونيفرسيتي تن يعني مدرسه هنن شكون من ويجي برتيانا مدرسه امجاد بي تشرشلين بله باغلي سوري وفايم بله او جي مريومي بله او شيغينه او شيغي سيدي مريوم انا كان حبي مال ورد خوينين بله كان حبي مال الفراق قنقرت هي قنقرت بله كان حبل قنقرت يد خوينين بله يبرقش مدرسه فاني وهي خوش يعني يعني عالمي وهي يعني نورا خالفه مي قرشي خالد جايد قو عسلمه سيده وافتوخمه تميز اف نسله تميز طبيعي علمي اسلامي جوان يقشمش دبه وجوان را انجق او جوان را خوشي يعني خالفه مي خدي پیغمبر راضي برحمه المريه وبه صاحب خالد جايد خدي پیغمبر راضي برحمه المريه وبه بله تماشا فاني هيجا لگند خوش دگرن هوجي ما بشوبينن هوجي مرا بگرن گيت تماشا فاني هيجا بله تماشاوانه هیجا ام لراستا گند بون ام لجیه کو امو خاله جاهید و خاله فهمی ام لی رونشت بون منگی بحثا خورخور که کرد مع بحثا گنده خوش کرد جمره بحثا گنده خوش کرد بحثا جیانا خوش کرد بحثا چاندا خوش کرد بحثا زمان بره کرن پشرا لوی داره ام رابون ایجا بره خو بردا بنیا گند لبنیا گند آوه کیمه دی گوله کیمه زن ما پرسی گویا باراجا میه گولا ما باراجا میه کوچه مکیمه هی مبی باراجا خود سر چی کری لبله از ده بحث ناکم لرخی ما که ما و سیدای ما سیدای گند هم گندیه وی دریه و جبر کو زانبون هایی در حق گند هایی در حق وان آوانا دایی در و دور هایی سیدای ما ویج مرا بحثا وی باراجه بکه آوابون هایی بکه چه کرناویج که دریته اما انشالله مجه پرسن لبله بالناف اما انشالله سيداي غناز بك سيداي منافع بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحمد وبجمار حمد الله تعالى كي
خلقیت ما بتون کائنات کریه بله ام مسلمان چکرنن و بتون نعمت بیج مار دائمه و ام جد وی گندی دا وی نعمت جی دائمه بله ام حمد الله تعالى دكن صلاة وسلام لسر پیغمبر ما محمد عليه الصلاة والسلام آل و أصحابه ويبه ناوه صدر الدين سيدان بگو تماشاوان خورا ما به سيداتي ما به تقديم كر هم لوي گندينش خو ملوي گندينش 91 وفردا بله دو گنده خدا از ملمه تملاتيا گنده خودك فخريمه بله بگي سيدان مش خو عسى خو جفرانه ام اصلا جيه شفرامم بله بريوي ام دياربكر بون بله 1978 دا بله باب مشهور رحمته خدای رحمه خو امين تمام مسلمانه ان شاء الله بله شابك جاء مهاتن قند ام هدي لفرامان بله يعني جوي شغال شغل هون الفيدرين ام الفيدرين طيب عسى خو قال كي وجه الفيدري بو قال كي ماجي الفيدري بو بله اصلا مش فيدرين هون فيدرين شخو بله بقي سيدان مش تماشاوان خورا ماغو ام الراستا قند بون ما خالان خو ما شخوت بيفين ماغو مخبردا بر اوي بر براجي اف براج هو كينغ اوا بي اف براج قولت بله ما بهنك امكان خو بنيفي مدى آنین چکرن ما چند ساله بوی هاوی بنیوی داوان بله وان ویا انشا کر بله مجی قاطقی کر هنکش دولتی هنکش اوی 8 سال نهایی برنج لبر داجون 2 تون و نیف تخم داوین بله گل راوی هفته 8 تون برنجتی سیدم از ویا بپرسم اپکی آوا وی براجی جکوتی سیدم آوا وی براجی بله آل چیمن چایی دبی بله یا چم بری بله آل چیمن چایش قرج داغی جوری قرج سیدم جوری قرج داغی ترکیی بله إذا أواي دقن دهنن بله شوي نوالي لويالي هم كعني هنن قايناخ سو هنن بله أوانا بر فقط إجار زفستاني بهاري وقتا باران زيادة دباره بله ويشاغي لهي رادبه يعني آواوي شوراتي بله هاويني پر هندك دبه إجار ست دبر في دري فيا في قولي آوي حبس دكه بله دمينا حتى وقتا نيساني واندا هدي توخم داوي بر و برنجي لبر داوين بله يعني اف قول دوامي آواوي ناي يعني هاويني هندك زفستاني بوهاري وان وقتا باران دباره و چاغي تجدب يعني وي چاغي خو گريد نه ور سيدم بله پeki سيدم امي در بس ايجا برنجي ببه انا قاعد شو بحث كر تا قول 2 تون ام دافيجي اف تون مثلا تك parça عرض اف تون تك parça عرض جا برنجي ناي اجوتن ناف كفرا دبه ناف اوا دبه برنج ايجر اوي وي هنن جناني وي هنن uzmanي وي خط لي دخ parça دك دوامي اوي دبه سر جافيا sadece tohumu davet serruya ardı و آوه لید قلبینه که uzmanı ویایی اول گورا ویا آوا وی دده حتی پنجمه شنداتره دیده سرده ایجار جی کی کفر به دحس و تاره yani tarne به دحسه دچنن و اوی دنجی جی راست بجی بیچر درکتی بیچر دچنن پشتی دچنن ایجاویا تف قاشکه وانا اجا باردكن دبن چلتيك فابريقاسي فابريقا چلتوگي لوي دري اجا دك برنج و افغند بشترك تفف لهف لغورا يحسي خو باردك شخو من يجوا برسا دايم يعني قسمين ملكيتي وهي يوصلون قش بفرداجو نا غورا ملكيتي گند 15 حسيه بله اف 15 حسيه جا بافكي چن حبجيبه و حساخو بويا ويد يعني بويا هلتينا باقي سلام خيري برنجي اف براجه بس تشكيره لازم دبي مثلا باشقه تشكيله اف براجه ما هم görüntüya gund narinawi xoş dikiye و هم جي سازان معسيه سازان كرنه ويا پر لذتلي پر خوش ملت جي تي دغرس دايمون دغرن جارنا او دبن آواي كيم دمينن يعني معسيه پر خوش تي دانن ملتين سر معسي دغرن ام دغرن ملت دغره ابياج تشكي خوش دايم نو بين ابياج تشكي خوش يعني معسي معسي دغرن وكيدن اوردك اشترى بهم قاز او تعداد قرن او ياجي görüntüyakık yani hoşbunuk rastı dene ana tetine hem gund ve hem ji vakiden yabani ha oradaki yabancı deseydim bele و لقرلقتين çeşit teyri ki Allahu Teala خلق کرن رنگ تين سرفيا تين سرفيا جارنا
پر دبه گرنتیاوی دها خوش دبه وکی دنجی جار حیوان گند تنجی آوه دخون شخو من ويا برسي إذا حيواني وجه فايدة دبينه حيواني مجي جي فايدة دبينه و يعني نعمتي الله تعالى دعي تشكي رند يعني حال بكي بري في جندي د بري دوخسانيوان بري دوخسانيوان ذاتن بحث كربون آف تنبو في جندي دا أريش خالي جايد وخالي فمي بحث كربو كرا آف دكشان حيوان دچون مثلا كونا هنك بلغي دنا جير بير كولابون فقط شوياجي جافي آفي شوي جندي را هنك مثلا بري في جندي دينن وان سالانا شوان را بحث آفي دك شاش دمينن في جي عشق بچاوي في آفي في اوي بوي في براد چوالي چي نعمتك ده رند ان شاء الله وهيك جي برنج جي فايده دمينه برنجا قرش ده مشهور يك شيء عيني او توخم لفيدري يعني الدنيا دا برنجك مشهوره ولذتاوي او بي ان شاء الله قاف كيدن امين سر خارني بو سيدا ان شاء الله سيدا مش خدنا تما شباني مج مراق كدبه قالو وانا شنو قرج دغ انا برنجا قرج دغ بو ان شاء الله امش دلا باورج بو تما شباني جا سلام خدي پیغمبر جوار راضي به رحمت مديه بو خدا بركه تقطي عرضي وغندي وجي ان شاء الله خداي تعالى عز وجل في خباطه وجي بخير بقاريني ان شاء الله ان شاء الله سيدايم وقول راحت يه بدوا ودفيادا باشار لي بك خدي جرازي سيدايم خدي موافق بك اجمعين كل تماشافانه هيجا ام بقول خور خور دقارن وبردوام جيد كقرامه هوج بمرا بقارن هوج بردوام كل تماشافانه هيجا شهريار مسند لولاك شاه أنبياء يا رسول الله دخيل يا حبيب الله دخيل قاب قوسين باي أدسر خيل جمع أسفياء يا أبا القاسم دخيل يا أبا الزهراء دخيل قاب قوسين باي أدسر خيل جمع أسفياء يا أبا القاسم دخيل يا أبا الزهراء دخيل مقتداي سرفرازان أولو العزم الرسول ماحي كفر دلالة وادع أهدى السبول هائم قوي دلالم أس فقيرم دل بكويل يا أبا الطيب دخيل يا أبا الطاهر دخيل هائم قوي دلالم أس فقيرم دل بكويل يا أبا الطيب دخيل يا أبا الطاهر دخيل بعمل سفر اليد برذنب عصيان ختير دي چسان بچمد حشر پیشی مولای کبیر چم هلاك الأمان أي شاه عالم دستگیر يا رسول الله دخيل يا حبيب الله دخيل چم هلاك الأمان أي شاه عالم دستگیر يا رسول الله دخيل يا حبيب الله دخيل
بری تماشاوانه هیجا وارکی ولاتکی وقتا کو مرف لی گریا لازم ته زناری وی عرداوی آواوی تمامی جی واری کو مرف لی بگره جبو کو وی ولاتی وی جی مرف ناس بکه ام جی لگنده خود که دگرن ایجار گندیا تعریف اکی دامه گو شکفت اکی مه هیه لکیره گرو لروهلات گن 3 کیلومتر پیش دا گو شکفت اکی مه هیه لمنطقه شکفته شخو ناوی في منطقه جبر في شكفته تي كو شكفته كيما هي لبالي شكفته خورخوريا نا تشيكريه شترف خدادا جبري دا هي بعسلي خو شكفته ام انا الدافي شكفتين شخو هونجي لبس مش شكفته دبينم ايجار ادخازم يجي بحثا في شكفته خورخوريا بكم شكفتاوي سي قسم قالي تماشافاني هيجا قسمكي تام لبس منه اونا زيدن نكوره اونا تام لبس منه لبالي وقتا کو مرف درف خواري لپیه چپه وک دریه کی درد کف پیشیا مرف ایجا مرف پیه چپه دا پیش تا دره وک حیوانه کی مزن تی پیشیا مرف عصنا مدخواست از ببیم ناوا شکفته لبالي جبرگو زیده تاریه و داویا زوستانه یه باران باری زیده چامور چیبیه ناوا زیده چامور چیبیه جبرگو مرف زیده نکان تی کفیه مو نبر ناوا شکفته الده به شکفته سکنی مگو جوار بحث بکم ایجار هاوی کو مگو وک حیوانه کی تی پیشیا مرف یعنی مرف کانه تی دا راس ببه ایجار کو پیشو مرف کدوی حیوانه لراس مرف قلقه کی پیشوک خویاده که ایجار ام دوی قلقه نچون داویه ایجار به تعریفا گندیا گو او قلقه وقتا کو مرف 20 متر دره آوه کی درد که پیشیا مرف وک کانیه کی گل کانیه کی پیشوک درد که پیشیا مرف او آواد بني شكفت داي يعني انا كو اسكانم تخمينا تعريف بكم لبيه من اتشابي البن في قريه وحتى دبي مرف كان دوي دري خراج جيبك يعني قنديا شونه حتى بدري فري بلند ايجار بالتعريفه قنديا دي ساعد بيجم اب تعريفه قنديا بيجم چونكي قندي جيانا خل فرازانن او ده چتر بيزانه دبي مرف مكا مهاويتي وي آوا كانيه كود هرك بنزناردا دبي لگندکی پرجر اخلیا هی جراته گودن گنده اخلیا دبي لچمیوان او کا چواکو هاوت نویدری لویدری درکتی سبحان الله دمکی وک قنالکی وک تونلکی دوام دک بردوام دک پردرش yani اخلیا پرزده پیش دایی لویدری دبي کا لویدری درکتی چمیوان aslında او چمی کو در اخلیا او جوی گندی در مانه برياكو امر ودري ام سر بيه براجي بو ما بحث براجي كر ولوير سيداي ما جو تشمي ما خرج داغيتي ما بيشاي براج كريداي اجا او جمال بر اغليا دوام دك اجار في تونلاكو بني فيش كرت داجيكا ديسا در دمكي سروي جمي لي اغليا دغي ودري اتشتكي وها غريب وجودا لغندما لفي غندي خوش ما جو اموج بابا باربك امين پیش بری وگل تماشاوانه ام دگرن لغندي خو بخوش بونا خو بگر خو بردوام دکه از خو بردم نواش کرته شکر ما خو جای هونج تماشا بگری تماشاوانه هیجا مشخورا شيخك ديا يا الجهار قرش داغي ناوي شيخ من ككو سيد شيخ إبراهيم يا وقتا بعصاوي بومي نكر سبرو دياغي او ذاتي هانك كو سيد شيخ إبراهيم يا وقتا بعصاوي بومي نكر سبرو دياغي او ذاتي هانك كو سيد شيخ إبراهيم يا
أب حياة برفاني بس بغفلة خوبي درمان گناك كو سيد شيخ إبراهيم يا أب حياة برفاني بس بغفلة خوبي درمان گناك كو سيد شيخ إبراهيم يا قالي دوستو هوالا يا جمالك تميزة يا سيد أولاد الرسول پردلال عزيزة يا صحبة الجم شيخ يا صحبتك پر لذيذة يا ذاتي پر مازن كو سيد شيخ إبراهيم يا صحبة الجب شيخ يا صحبتك پر لذيذة يا ذاتي پر مازن كو سيد شيخ إبراهيم يا از شيخ برنادي يا حتى صابم لحياوات بلكي من برنداء وبشتي مرن وفاوات لو راجع عشقاوية يا زبوم دلبرين وشواوات خد يفان وصفك كو سيد شيخ إبراهيم يا لو راجع عشقاوية يا زبوم دلبرين وشواوات خد يفان وصفك كو سيد شيخ إبراهيم يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار
وعد الله الذين آمنوا منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. بله تماشاوان هیجا فقی حسین را امی ببیجن سعد خوش فقی مدرسه گنده قریویه بله سعد خوش خدای جی راضی به بله تماشاوان هیجا گلو ما دست بکرنا ما بقرآن پیروز ما چی بو جبر کو مکان ما معنوی چی ما معنوی بو ما فقی دلال دار رخی خو و ما جی قرآن پیروزی گداری کر لی بله گلو ام لکیرینن ام لبا تربه کیدن مانه ام هر دم دبیجن جیو واره کو ام لی بگرن جی کو معنوی جی کو نواوی گلی دا مشهور دوی هرم دا مشهور لجی معنوی دگل جامی دگل تربه دگل مدرسه ام لی دگرن ایجار ام لخورخور که بون کو وقتا کو ام لراسا گند ام پیوی اختیاره گند گو اصلی گنده ما ام تمروی هفن و اصلی مجیکا شیغه کو تربابی الخرویه لگنده زیارت القرج داغیه گو اصلی ما جوه دریتی ام جور هاتنن اصلی ما گو کالکه ما شیخ ابراهیمه ایجا شیخ ابراهیم جیکا گو کره شیخ احمده شیخ احمد جیکا کره سید شیخ ابراهیمه کوکا ما گو وقتا گو جویرتی مجی کوکاوان شجراوان شوپان سید بون جبو خاطر سید بوناوان جبو خاطر معنویات مجی بره خدا گنده وان اصل قریویه گنده کو کالکه وان تربا وان لی وان انسان کو دلال و هیجا بقیمت و برومت لی ام هاتن وی داره ایجار گلی تماشاوان هیجا هرما خرج داغه و بازار دیاربکر شیخه کی کلور رازای خوش ناستک ناوی وی مشهوره شیخ زراف شیخ زراف کسی کو دوی هرم دا نزانه بتونه شیخ زراف اصل ناوی وی سید شیخ محمد و بریوی شیخ احمد هر دو کره سید شیخ ابراهیم بله هر سیجیکا لویدره رازای امان البر ترباوانه ایجا تورنکی وان که من حجی لرخی منه امی در حق شجرا واندا در حق بوینا واندا ارشادا واندا علم واندا زانبون واندا از صحبتك داخل بكي حجي را لبلي ازي عولي بيناسكم كي حجي نابي بخير نابي من ادريس كي حجي ادريس بله تجبي قنديه اجبي قندي ما بله كي حجي مش تما شفانه اخرى ماغو كي حجي جفره بله وهونو مثلا قنديكو ام جي هاتن خرخركي هم مرفي هافن مرفي نبري منو بسمامي من الخور نور يعني افقد قنديك ام كانوا مرفي بسمامي ابي حقن نور ام قش شيخ ابراهيم يعني قش قندك قش نسلك قش قطور شيخ ابراهيم بله اجا فان شيخ دلال انا الفرازاي كي جا شيخ الفرازاي حجابي افيا اي هاتي فرا قال ما شيخ ابراهيم شباس رافي هاتي فدري بله باسراف لو كي حاجي باسراف للدجله ديجله بيرانا قن دياربكر نور بيرانا دياربكر اجا كاليوي بابي سيد حسين اوج الباصرافي مدفونه كاليوي سيد محمد شباصري هاتي ورا يرلش بيش بويه لورا باصره عراقي باصره عراقي بله باصره عراقي هاتي ورا يرلش بيش بويه قوتي باصرافيا نافي ورا بوي باصراف جور هاتي هاتي نورا كيكي حاجي اجا كاليما سيد حسين وسيد محمد لورا مدفون كاليما سيد شيخ ابراهيم هاتي ورا لورا ev arazi ve perêxu kiriye li vira yerleşmiş bûye û li vê derê irşad kiriye. İrşad kiriye. Yani herema Qaraşdağê. Herema Qaraşdağê Hattanî Wêran şarê heta Sûregê Hattanî Urfayê. Belê. Hattanî Metina çay Metina awî hawî vê belgê da irşad kiriye. خودت را خیر ایوان قبول کی انشاءالله همش خیر و برکت اماج محروم نکه بگی باشا کی لورا رازایی که کی حاجی قال شیخ ازراب لورا الله سید شیخ ابراهیم بله اوجي خدي مورا موراوي شفاية موراوي نخوش دخل عافي بدخل صاغ دبن دينتين باش دبن اوجي منشورة شيخ ازراب
سيد محمد النابيوي إذا لقباوي شيخ زراف شيخ زراف شو هرم كي عجيب شيخ زراف تذكرن كي عجيب مثلا كي جا طريقته مثلا قادرين بقي عسليوان مثلا كي خليفة ديستين شو سلطان ممدوح قلت قال ممدوح تلو قال ما سيد شيخ إبراهيم قال ما سيد شيخ إبراهيم شو سلطان ممدوح تلو إجازات قلت إجازة خازز بياجي اشترى أنا بيشكم gerçi emzele emedrejden kurtaydı peki çünavina İstanbul'e hey gelo çünavina İstanbul'e ducara çüye beli cari mal deme bavi vakta vefat kiri kale Seyyid Hüseyin beli diyavi ev zaro buyu mal ser diyavi buyu beli malevi pır buyu beli valiye Musil'e vergiyak pırcaydı khasa beli Zura secera xudugri dar İstanbul'e Cem Sultan beli دبي اشتحال مثلا واي سلطان فرمان دنفيسينه دبي سيد عسلزادي معاف إيش شو من يوقتك يا عجيج سيدا شو جرنا ذكر معاف معاف بالقدر ده او بالقين الجمعي الورهي نور بالي او بالقدر ده برات ده تي بيشتي دياي وفاتك اجا مال دبي وي جواليم مسلم شوي فيرجي خواز دي صدر دار اسطنبولي برات اخوج دردخ برات اخوج دردخ معاف تي بله که اگه انا اونچن گند مثلا شیخ غالب درینه انا برا یک دو سه چهار پنج شش نه به من بیجه البرا başta en gündemizin kuruviye cemdev jevrda bir geniye binyavi da külliye beli vra qobe beli ne be vra qobe beli vra de مال تقليدي جهارينه جيودا داربي غندي قالي البرا ما شاء الله هرم تف مروي وي بله اجال درويجي فرن مثلا خرول كهر خرول قوري ورا وانا ان غندي شنو لزوغي هي لقاقرتي هي لخربسيتل هي انا باجار جمنا حاسبين اكي كي قاعد ياخذ بيغمبر سرازيبه ام دور 1000 مالين بلي 1000 مالي وهي يعني قال شيخ زراف شاردن لايوي بو قال شيخ حاجي احمد نهلايوي ما شاء الله خويا ترى الناس ماش بخير كري ان شاء الله قداش ترازي كي قاعد يرحمل مريته قال اجمعين قلت ما شافاني هيجا قالش بالكي ما قدريش كل كي حاجي در حقي اف نسلا تمیز او نسلا سیدا کر لبرجیه کی واکینو ام جهاتن داویا گرا خو گرا گنده خورخور کی و اف هرما قرج داغه امل فدر خاطر ج قرج داغ خورخور کی بخاز ام جوجي بخاز گلی تماشاوانه هيجا برنامه گیده دا امل جیه کی ولات امل جیه کی دیسل پیش بری وبن لبل ویگا امانته خدا بمی خیر و خوشیه دا